itabwa muri yombi rya Barafinda n'iryo kwibazwaho. Hano Afande Ruhunga yavugaga ko Barafinda indwara bamusanzemo ari chronique, sibyo? Ishobora koroha ariko itakira. Ntabwo nzi ari ye type, nimba ari schizophrenie, nimba ari iki, ariko ni uburwayi bwo mu mutwe basanze buri chronique, bakavuga bati Indera bashobora gufasha bukoroha ariko ntabwo bwakira. Yego. Noneho aha hantu RIB imbabarire nibyumva gutya ntibabirakariremo, ariko uretse ko ndi kwibaza ngo uyu muntu yarakize mukaba mumutaye muri yombi, niba Barafinda atarakize, kuko RIB niyo yivugiye ko Barafinda afite uburwayi buri chronique. Yego. Ibafungure Barafinda atahe. Niba Barafinda yarakize, RIB yakaba yaratumenyesheje. Niba Barafinda atarakize, uretse icyo cyo kuvuga ngo nibafungure Barafinda atahe, RIB ikwiriye no kuba itekereza ku kintu kimwe. Numva rwose nshaka kubivugana n'abanyamakuru. Barafinda bashobora no kumufata nk'umunyacyaha kuko ari ibintu yavugaga ubona ko biganisha ku byaha, ariko tumufashe tutangiye kumubaza ubona ko afite ibibazo mu mutwe, ko habura ko atari kwifashisha ibitaro bishinzwe gusuzuma indwara zo mu mutwe. Agezeyo baramwakira, baramusuzuma, batubwira ko koko afite ikibazo kigendanye n'indwara yo mu mutwe. Amara igihe abaganga baza kutubwira ko ari indwara iri chronique, ko ari ukumugabanyiriza gusa ubukana, ariko ari ibintu amaranye igihe kandi bishobora kuzakomeza. Ikintu cyantangaje ni uko abanyamakuru ibyo barabizi, kuko ari abatubajije, hari n'ababajije abaganga barababwiye, ariko umunyamakuru akumva yishimiye kujya kubaza umuntu azi ko afite ubumuga, agatangaza inkuru uwo muntu yamubwiye, nawe abibona neza, ahubwo ikimushimishije kikaba icyo gice kirimo kigaragaza nyine ko afite ubwo bumuga. Nkaba mbasaba ko mugira umuntu namwe mugashyira mu gaciro. Umuntu niba mubona afite ibibazo, ntabwo ibyo bibazo ari byo mukwiriye gucuruza, kuko mushobora no kugera ku rwego namwe mushobora gukurikiranwa n'amategeko. Wajya ni nko kujya niba nabyita gushinyagura, niba nabyita umuntu, niba muganga yavuze ko arwaye, kuki ushaka kujya kumukoresha muri ubwo burwayi bwe ubucuruzi? Ndabizi ko muri aha ngaha nta n'umwe wari wajyayo, sinyega ko hari n'ufite gahunda yo kujyayo, ariko mugire n'inama na bagenzi banyu cyangwa bloggers cyangwa mu byamagane. Ntabwo ari byo, buriya ntabwo ari umuntu kureba umuntu arwaye ukamufatira muri ubwo burwayi ugashaka ko avuga ibintu bituma abantu basoma inkuru yawe. Hano hantu niba hatarimo amakosa cyangwa uburangare bwa RIB, ntabwo ibintu byakabaye bigera, bakavuga ati abamuganiriza barashinyagura. None RIB ifashe uwashinyaguriwe iramufunga, tutazi nimba afunganye n'abamushinyaguriye. None se yo ubwo idukoreye iki muri aho ngaho? Mvuga ngo nyuma y'iyi statement yo ku rubuga rwa RIB hakenewe indi statement. RIB ikeneye kugira ibindi bintu itangaza birenze ibi, ikaba yakurikirana abamushinyaguriye se. Yego, nubwo njye buri gihe ntabwo nshyira imbere approach yo kuvuga ngo gukurikirana mu nkiko gufunga, ariko abo bantu niba warababwiye uti nta kuganiriza Barafinda. Uvuga neza kandi ukandika ikidage nk'uwakivukiyemo kubera ko wagize amahirwe yo kwiga muri DH Sprachenhub German Language Academy. Ich habe zwar nicht so viele verrückte Hobbys wie du, doch ich habe auch. Ushobora gusanga ibyo bavuze ari wowe bireba, ariko ntabwo wabimenya kubera ko utazi ikidage. Gusa nzi abanyarwanda bakivuga nk'uko nguko neza. Aba bakize muri DH Sprachenhub. Iyi ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho kubifuza kujya kwiga, gukora, kwimenyereza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ikidage. Ibi byose ni byiza, ariko hari ikibazo. Kwiga ikidage ni kimwe,
kukimenya ni ikindi, kugera aho bakora ibizamini bikaba amahirwe, noneho kubona impamyabumenyi mpuzamahanga byo ni inzozi bigoye gukabya. Ibi hari kera. Ubu ECL German Exams yageze mu Rwanda. Der Sprachenhub ubu ni umufatanyabikorwa wemewe ku buryo busesuye mu gukoresha ECL German Exams. Intego ni imwe, gukora rimwe ukazana intsinzi. Nk'aho ibyo bidahagije, uwiyandikishije muri ECL German Exams gukora ikizamini ahabwa amasomo yihariye ya coaching, ari byo bituma akora rimwe gusa ritagira irya kabiri. Ushobora kwiyandikisha gukora ibizamini by'ikidage byemewe ku rwego mpuzamahanga mu cyiciro cya A2, B1, B2 na C1 hano i Kigali. ECL German Exams zitanga impamyabumenyi zemewe ku rwego mpuzamahanga, zikemerwa mu bya visa, kujya kuminuza, mu kazi, mu bukorerabushake na AUPA n'izindi mpamvu zihariye zisaba certificat z'ikidage. Hehe no kurwanira appointment yo gukora ikizamini. Hehe no kwishyura ikizamini igihe cyo gukora kikazagera ntawe kumenyesheje. Hehe no kwiriza umunsi wose utazi igihe birangirira. Hehe no gukora ikizamini utegereje kuzagaruka ejo gusubiramo. Gutese kandi ECL German Exams ihari. Wowe duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 38 33 032. Wagana kandi aho dukorera ku Muhima muri Delta House ku muhanda KN 89 Street mu nyubako ya 5. ECL German Exams zirakoreka, ziratsindika kandi zirahendutse. Aka kanya tuvugana, ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali, izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, Pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi, kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga facture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House, ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivaniste. Hamagara 07 88 30 23 cyangwa 07 82 70 40 20. Yes, reka tubasuhuze, tunabaha ikaze mu biganiro n'amakuru hano kuri Nkuye mu Ruge Yves Official. Turizera ko mumeze neza, turizera ko ibikorwa byanyu bifite umutekano. Gusa ubwo ni nako tubatumira ngo mube hafi, tubane tuganire kuba bitandukanye hirya no hino. Nitwa Janvier Haki, Nkuye mu Ruge Yves, nk'ibisanzwe nawe arahabaye. Yves, mwaramutse? Mwaramutse neza Janvier, umeze neza? Meze neza cyane. Biragenda ku buryo burambye rwose. Aho ni amahoro cyane. Nawe umeze neza? Ndashima Imana n'abantu bakunda ibyo dukora. Ubwo ari nako mbatumira ngo tubane muri iki kiganiro, ariko mbere yuko tukirambura nkagira nkabibutsa ko nta moto n'imwe ihari Kigali nziza nka Spiro. Igituma nkubwira ko Spiro ari nziza, Spiro ntabwo ukeneye kunywa essence kugira ngo ukore akazi. Ibyo bituma urugendo uca amafaranga nk'ay'abandi baca, ariko ukunguka kubarusha. Icya kabiri nkubwirira cyiza cyuko Spiro ari Spiro kandi ari moto nziza, irahendutse. Ni moto ntabwo kugira ngo uyibone bigusaba amamiliyoni, oya, ni miliyoni irengaho udufaranga duke ukibonera moto ya Spiro. Noneho ikindi irahura na gahunda ya leta ya moto zitanywa essence, bityo hari icyizere cy'uko ejo nta mpinduka zizaza zikubwira ngo vana Spiro ku isoko. Spiro irahendutse cyane nk'uko nari mbikubwiye, biroroshye kuyitunga, accessoires zayo zirahari. Noneho igihari uyu munsi nuko ugura Spiro ukahita unayitahana. Nihe ugura Spiro ukayitahana? Ni kwa Sendege ya Emile mu Giporoso uteganye na Hilltop Hotel. Ubwo ndavuga ubaye umanuka usa nk'ugikanombe ukuntu uringaniye na Hilltop Hotel, reba ibumoso bwawe urabona hakurya icyapa kiriho moto za Spiro na Sendege ya Emile. Cyangwa se uzamuka uva i Kanombe cyangwa se ku Murindi ukabona uringaniye na Hilltop Hotel, urebe iburyo bwawe noneho
Hilton Hotel iraba iri mu kaboko kawe k'ibumoso, ureba iburyo bwawe ubona icyo cyapa. Ibyo niba bidakunda hamagara kuri 0788879124 cyangwa 0788837023. Nugura Spiro nyinshi burya uzunguka kurushaho, nibanga mbaye nkumeneye. Yego, nyemerera tuganire rero ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Barafinda Sekikubo Fred kuri ubu uri mu maboko ataraye. Byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi batatu barimo Barafinda Sekikubo Fred ndetse na Mazimaka Patrick n'uwitwa Nyeramihigo Japhet. Aba bose bakurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda babinyujije ku miyoboro ya YouTube. Mu kwezi kwa munani muri 2020 nibwo RIB yatangaje ko abaganga bemeje ko uyu Barafinda Sekikubo Fred afite indwara za karande, ni nyuma y'uko yari ahamagajwe bamukekaho kuba yaba afite uburwayi bwo mu mutwe bakamujyana kuvurirwa mu bitaro by'Indera. Muri 2017 kandi ku itariki 13 mu kwezi kwa gatandatu nabwo Barafinda yabwiye itangazamakuru ko yigeze kumara igihe avurirwa Indera aho kurikiranirwa kuba yaba afite indwara zo mu mutwe, ariko ntiyasobanuye igihe yagiriyeyo cyangwa yahaviriye. Ikindi kandi Barafinda yibukirwaho nuko yatunguranye muri 2017 ubwo yatangaga kandidatire yo ku mwanya wo guhagararira kuba yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu matora n'ubundi yari ateganyijwe muri Kanama 2017. No muri 2024 yongeye gushyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye ashaka kuba umukandida kuri uwo mwanya. Ni mu matora yabaye muri Nyakanga 2024, ariko nabwo bisangwa nta byangombwa afite bimwemerera kuba yakiyamamariza kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo kandi ikindi buriya wamenye nuko yari yaravuze ko hari impamvu ibihumbi 200 afite ku bijyanye no guteza imbere Afurika mu gihe cyose yaba atowe, ndetse n'impamvu ibihumbi 20 ku rwego rw'isi yose mu gihe cyose yaba atorewe kuba umukuru w'igihugu. None rero kugeza kuri ubu ari mu maboko ataraye. Ibi bintu byombi comment yawe ni iyihe, reaction yawe iraza kuba iyihe, uraduhuriza gute ibi bintu byose? Mbere na mbere ndabihuriza ku cyuko mu Rwanda hasanzwe amategeko ahana gukwirakwiza ibihuha. Wenda turaza kurireba n'ibidukundira. Ntabwo nigeze nditegura kandi ntabwo ndi umunyamategeko, uretse ko amakuru mfite nuko n'abanyamategeko b'abahanga burya ntabwo ari kubwira mu mutwe, ari kubwira ryanditse utarishaka. Gukwirakwiza ibihuha ni icyaha gihanwa n'amategeko. Kugeza ubu nabere kuko baracyabikurikiranwaho, nyine barabikekwaho. Habaho ihame rya presumption of innocence. Ariko rero nge nkavuga ngo komanteri yanjye mugani nisegure ntabwo iri suitable. Aba bandi batawe muri yombi bari kumwe na Barafinda ntabwo mbazi. Yego. Ariko itabwa muri yombi rya Barafinda kuri nge ndumva nyine birangoye kuryumva. Ntaranamenya ibihuha ngo akekwa gukwirakwiza nibihe. Itabwa muri yombi rya Barafinda rirangoye kuryumva. Ndakubwira impamvu. Mu masaha iki kiganiro turi kugikora mu gitondo mu masaa 12:02 ni mukibona mu hafi mu masaa 2 ntibibatungure niko tuba twabipanze, ariko mu masaha nkarindwi mbere yuko dukora iki kiganiro RIB y'ubwayo yiyandikiye ku rubuga rwayo rwa X ngo RIB yafunze Barafinda Sekikubo Fred, Mazimaka Patrick na Nyeramihigo Japhet bakurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda babinyujije ku miyoboro itandukanye ya YouTube. Aha ngaho uburemere bw'amakuru bashinjwa gutangaza
ko burumvikanisha rwose ishingiro n'impamvu yumvikana yo kuba RIB yakumira cyangwa n'undi uwo ari we wese yakumira. Nimba ari amakuru ashobora guteza imvururu muri rubanda, ituze rya rubanda icyo risobanuye kirazwi kandi kirumvikana. Noneho bijyanye n'u Rwanda, context y'u Rwanda yo irihariye. U Rwanda ni igihugu nk'ibindi, yego, ariko cyanyuze inzira zitandukanye n'ibindi, gishobora no kugira amateka afite context itandukanye n'ayahandi. Rimwe na rimwe uko rutwara ibintu bishobora kugira umwihariko muto ukuntu. Bakavuga ko abaregwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko, Kicukiro na Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje ku byaha bakurikiranyweho. Ntabwo nzi nimba aba bantu ibyaha baba barabikoreye hamwe cyangwa baba barabikoreye hamwe, bakaba baraterewe hamwe ahantu hatandukanye, ari nayo mpamvu bafungiye ahantu hatandukanye, cyangwa bakaba barakoze ibyaha bisa n'undi bakabikorera ahatandukanye, ahubwo noneho bagatabwa muri yombi mu bihe bimwe. Bakavuga bati RIB irongera kuburira abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranye n'amategeko, kandi ko itazihanganira uwo ari we wese uzikoresha mu gukora ibyaha. Iyo ni message ihari kandi iremereye. Kuki yo mvuga ngo itabwa muri yombi rya Barafinda, nge commentaire yanjye kuri ryo ntabwo iri suitable. Barafinda abanyarwanda tumuzi kuva muri 2017 ahari, if not 2016, ashaka kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Icyo gihe yariye hiti ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube, kubera yavugaga ibintu byo kwibazwaho, sibyo? Abantu bibazaga nyine ubundi niba ari soba cyangwa se niba ari normal. Yego. Ngaho ingingo 2000, ngaho kafite ishyaka ry'abaruda, yavuga ariko ibiranga abaruda, byo uri muntu ari umuruda, nyine ukumva biracanga. Uburyo biba abantu bita kurwara mu mutwe, kera bitaga ibisazi. Ye bavugaga ko ngo nabo iyo bakureba wowe nyine utekereza kuri muzima bwawe nari wowe uri muri iyo eta nyine. Nyine none hari igihe bavuga ibintu ukumva uracanganyukiwe kandi wowe uzi ko ari wacanganyukiwe. Yego. Barafinda yavugaga ibintu birimo urwenya, birimo kuba irrelevant, n'ibindi ashobora kuvuga abantu bakavuga ngo ni umufilozofe. Faites attention, ntabwo buri gihe umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ibintu avuga biba bitari mu bwenge atazagira ubikubeshya, hari igihe biba biri mu bwenge. Ariko noneho kuko nyine arwaye hakaba haba mirengayobora cyane, none ugasanga na bwa bwenge burabuze cyangwa se ibintu biranze. Yego. Abantu babyibazaga gutyo, nta rwego rwigeze rubikonfirima. Muri 2020 Barafinda yatawe muri yombi. Sashize imyaka 3 aho, ibitekerezo bye bizengurukaho, abantu bibaza ku buzima bwe. Nawe ubwe yarivugiye ko yigeze kujyanwa Indera kuvurwa, ariko impamvu yajyanyweyo atazemera, sibyo? Kera kabaye Barafinda atawe muri yombi. Atawe muri yombi, abantu bamwe batangira kwibaza, ese atawe muri yombi kubera ko kubera ko ari umunyapolitike yakoze ibyaha bishingiye ku migabo n'imigambi ye ya politike, cyangwa se ikibuga cyamunyereranye. Ariko bidateye kabiri RIB yanzura ko Barafinda Sekikubo Fred ajyanwa gusuzumwa Indera mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe. Yego. Hari mu kwezi kwa kabiri muri 2020. Icyo gihe kuva Barafinda yamenyekana kugera iki gihe RIB imaze kugira ngira ngo abavugizi 2 n'abayobozi ubanza ari 2 baramaze guhinduka ari 2. Ari Hafande Ruhunga, ubu ngubu barahindutse,
mu mizo ya mbere wavugaga ku bibazo bya Barafinda yari Madame Marie Michel Umuhoza. Ubu ngubu byarahindutse. Icyo gihe rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo guhamagaza Barafinda Sekikubo ku cyicaro gikuru cyarwo rwamuhasi ibibazo, hanyuma rwanzura ko ajyanwa gusuzumirwa mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Caraes Indera. RIB yari yahamagaje uyu mugabo wagize inzozi zo kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko agomba kwitaba ku itariki 10 z'ukwa kabiri, ariko Barafinda Fred icyo gihe ntiyahagera. Ku itariki 10 urwandiko RIB yageneye Barafinda ku itariki 5 mu kwa kabiri kwa 2020 rwamumenyeshaga ko atumiwe ku itariki 10 z'ukwa kabiri isaha ya 2 za mu gitondo ku Kimihurura ku cyicaro gikuru cy'ubugenzacyaha. Icyo gihe bavugaga ko agomba kuza yitwaje urwo rupapuro hamwe n'indangamuntu. Nyuma y'uko RIB ihamagaje Barafinda ngo agire ibyo abazwa ntiyitabe, yagaragaye mu bitangazamakuru byo kuri interineti atangaza ko atazitaba kereka ahamagajwe na perezida w'urukiko rw'ikirenga. Sibyo? Ku itariki 11 rero z'ukwa kabiri muri 2020 nibwo icyo gihe se afatwa, nasabye ibisobanuro ku byo yagombaga kubazwa. Amakuru yavugaga ko mu bisobanuro yatanze yagaragaye nk'ufite ubumuga cyangwa uburwayi bwo mu mutwe. Umuvugizi wa RIB Marie Michel Umuhoza yemeje ayo makuru kari ukuri mu magambo make. Icyo gihe ati RIB yafashe umwanzuro wo kumujyana kwa muganga ngo asuzumwe. Barafinda ubwo uko yamenyekanye urabizi. Yego. Uwo ni umuntu, sibyo? Guhera ku banyarwanda nahereye ku bantu tudafite ibipimo, tubirebesha amaso cyangwa dutega amatwi, twakekaga ko afite uburwayi, sibyo? Yego. Ariko ntabwo turi mu mwanya mwiza wo kwemeza ko umuntu arwaye. Bivuye kuri uwo muntu twaboneshaga amaso cyangwa se n'amatwi ibyo avuga, twavuga ngo nubwo harimo akanovera bamwe baseka cyangwa se bumva baryohewe, ariko bajya bavuga ko n'ubundi banza ari ikimenyetso cy'uko hano dushobora kuba turi babi. Babikoresha nk'umugani ngo umusazi utari uwiwanya aragusetsa, uwiwanya akagutera intimba. Nta wamenya buriya wabona hari abafamiye ye byarababazaga ibyo yakoraga byarimo ibimenyetso byo kuba yabarwaye mu mutwe. Barafinda urwego rw'igihugu narwo rw'ubugenzacyaha RIB ntabwo rwashize amakenga ibyo Barafinda avuga, bajya kumusuzumisha. Iyo se etape ya kabiri ndi kukubwira. Yego. Nyuma yo kujya kumusuzumisha hashize iminsi, Barafinda byemezwa ko arwaye mu mutwe cyangwa se afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo ngibyo bimaze kwemezwa, Barafinda abayeho. Amaze kubaho Barafinda, sibyo? Aragaruka, abantu bongera kujya bamukoresha ibiganiro. Sinzi aho ari iryo jwi rya Barafinda, ariko yego banza ndibonye. Si Barafinda twavugaga ko yafunzwe muri 2020 muri Gashyantare mu kwezi kwa kabiri. Yego. Kwezi kwa kabiri nibwo Barafinda yafunzwe muri 2020. Ariko basanga nta mpamvu yo kumufunga, bajya kumusuzumisha Indera bamwitaho. Barafinda arataha. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi muri 2020, kuvuga nyuma y'amezi 5. Yego. Barafinda yari yaramaze kugaruka muri sosiyete, ari gukora ibiganiro byinshi n'abatangazamakuru. Bantu bamubonamo views. N'uyu munsi Barafinda umukoresheje ikiganiro cyarebwa, ntabwo wahomba cyane akinjiza amafaranga. Sibyo? Icyo gihe RIB yayoborwaga na Colonel Retired Ruhunga Jano. Icyo gihe niwe wari umunyamabanga w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Yego. Aburira abanyamakuru bari bakomeje guha ijambo Barafinda Sekikubo Fred wigeze kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu ko bashobora gukurikiranwa n'amategeko
kuko barafinda ari umurwayi wo mu mutwe. Ni mu kiganiro yahaye itangazamakuru hari kuwa kabiri tariki 28 mu kwa karindwi, sibyo? Icyo gihe yanabivugaga muri to rwose wumva ko atishimye, akavuga ko abanyamakuru bafatwa nk'abashinyaguzi bishakira kungukira ku muntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Abanyamakuru bafatwa nk'abashinyaguzi bashaka kungukira ku muntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. None umva ahangaha uko yabitangazaga. Oya, comukorera hiyo speaker cyangwa uyinyegereze ko iri kure, iri gutuma iratuma ubutumwa bwa Fande Ruhunga butumvikana neza. Ariko ikintu yavugaga muri iyi myaka ingahe ishize hafi 6, ikintu yavugaga cyatera kwibaza kuki barafinda afunzwe none. bashobora kumufata nk'umunyacyaha kuko Oya, ntabwo ijwi ryumvikana neza, reka mbigenze gutya. Okay. yavugaga ubona ko biganisha ku byaha. Numvaga rwose nshaka kubivugana n'abanyamakuru. Barafinda bashobora no kumufata nk'umunyacyaha kuko ibintu yavugaga ubona ko biganisha ku byaha. Ariko tumufashe tutangiye kumubaza, ubona ko afite ibibazo mu mutwe, ko habura ko atari kwifashisha ibitaro bishinzwe gusuzuma indwara zo mu mutwe. Agezeyo baramwakira, baramusuzuma, batubwira ko koko afite ikibazo kigendanye n'indwara yo mu mutwe. Amaraho igihe abaganga baza kutubwira ko ari indwara iri chronique, ko ari ukumugabanyiriza gusa ubukana, ariko ari ibintu amaranye igihe kandi bishobora kuzakomeza. Ikintu cyanangaje ni uko abanyamakuru ibyo barabizi kuko hari abatubajije, hari n'abafasha abaganga barabibabwiye, ariko umunyamakuru akumva yishimiye kujya kubaza umuntu azi ko afite ubumuga, agatangaza inkuru uwo muntu yamubwiye, nawe abibona neza, ahubwo ikimushimishije kikaba icyo gice kirimo kigaragaza nyine ko afite ubwo bumuga. Nkaba mbasaba ko mugira umuntu namwe mugashyira mu gaciro. Umuntu niba mubona afite ibibazo, ntabwo ibyo bibazo ari byo mukwiriye gucuruza, kuko mushobora no kugera ku rwego namwe mushobora gukurikiranwa n'amategeko. Wajya ni nko kujya niba nabyita gushinyagura, niba nabyita umuntu, niba muganga yavuze ko arwaye, kuki ushaka kujya kumukoresha muri ubwo burwayi bwe ubucuruzi? Ndabizi ko muri aha ngaha nta n'umwe wari wajyayo, sinyaga ko hari n'ufite gahunda yo kujyayo, ariko mugire n'inama na bagenzi banyu cyangwa bloggers cyangwa mubyamagane. Ntabwo ari byo, buriya ntabwo ari umuntu kureba umuntu arwaye ukamufatira muri ubwo burwayi ugashaka ko avuga ibintu bituma abantu basoma inkuru yawe. Aharibu iriyama abantu bacunga umuntu arwaye, sibyo? Yego. Bakamukoresha inkuru kuko bazi kaza kubona views, ko abari nk'abashinyaguzi, sibyo? Barusahurira mu nduru. Yego. None se yo kifunze umuntu urwaye, ko nanjye niho naringiye kwibaza atabo bamukoresheje ibiganiro, ahubwo ko yabihanangirije kuva kera. sibo ribu hano yita abashinyaguzi, kuko nimvuga Afande Ruhunga yayoboraga ribu, nubwo umuyobozi yahindutse, ariko ribu yo ntiyahindutse. Aha yavugaga nk'umuyobozi wa ribu, sibyo? Hano Afande Ruhunga yavugaga ko barafinda indwara bamusanzemo ari chronique, sibyo? Ishobora koroha ariko itakira. Ntabwo nzi ari iyihe type, nimba ari schizophrenie, nimba ari iki, ariko ni uburwayi bwo mu mutwe basanze buri chronique, bakavuga bati indera bashobora gufasha bukoroha ariko ntabwo bwakira. Yego. Noneho aha hantu ribi mbabarire nibyumva gutya,
ntibabirakariremo, ariko uretse kuba ndi kwibaza ngo uyu muntu yarakize mukaba mumutaye muri yombi, niba Barafinda atarakize, kuko RIB niyo yivugiye ko Barafinda afite uburwayi buri chronique, yego, ibafungure Barafinda atahe. Niba Barafinda yarakize, RIB yakaba yaratumenyesheje. Niba Barafinda atarakize, uretse icyo cyo kuvuga ngo nibafungure Barafinda atahe, RIB ikwiriye no kuba itekereza ku kintu kimwe, sibyo? Kandi ikacyemera nk'ikosa yakoze. Yararangaye. Hashize igihe kinini abantu bakoresha Barafinda ibiganiro nyuma y'uko RIB ibabujije. RIB ntiyabujije gukoresha Barafinda ibiganiro muri 2020 mu kwezi kwa karindwi. Yego. Uyu munsi turi muri 2026 mu kwezi kwa mbere. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ndi buvuga imiyoboro nzi, ariko abantu benshi bakoresheje ibiganiro Barafinda. Hari n'ibyo twabonye. Barafinda ibiganiro arabikora, abantu batanga commentaire, abona views, baramwishyura. Hagira n'igihe rwose kugira abapurufe ko ari muzima, arongera niyamamariza kuyobora igihugu Kigali we. 2024 matora aheruka. Bisemo kandidatire. Maze komisiyo y'igihugu y'amatora banabimfura cyane rwose, ntabwo bigeze bivanga mu bitabareba, bajye ngo guprovinga nimba ari muzima cyangwa atari muzima, bo bacekinze impapuro babona ntizikunda. Wabona hari iyo basanga impapuro zuzuye bari kumubwira bati nta kibazo, contestinga nk'abandi. Nkibaza muri ibyo bihe byose bishize RIB ibiganiro bya Barafinda ntabyo mwabonye mu by'ukuri byakoranye n'abantu. Nese kuki mwarindiriye ko bigera kuri bikaba bigezaho bisanga nawe bimusubiza gereza? Mwagize umwanya wo gukomakoma. Sinibwira ko RIB ikwiriye kuba yanezezwa no kumuntu afunze uwo ari we wese. Aho bishoboka yakomakoma nibibona ibyo ukora bigana mu byaha, nibwira ko yabinakoze akazi keza kurenza kuguta muri yombi. Rero niyo mpamvu nakubwiraga ngo reaction yanjye ntabwo iryoshye hano hantu niba hatarimo amakosa cyangwa uburangare bwa RIB. Ntabwo ibintu byakabaye bigera. Barafinda niba yarakize, sibyo? Hakabaye abantu baranabimenye ko yakize. Niba atarakize, kuko ari kubuza indwara iri chronique umuntu arayikira. Niba atarakize, abantu bakaba barakomeje kumukoresha ibiganiro, bafunze inzirakarengane, bayifungana n'abayirenganyije. Bafunze inzirakarengane bayifunganwa n'abayirenganyije. Yego. Kuko RIB ivuga ko ubwo ndi guhera muri 2020 mu kwezi kwa karindwi ibuza abanyarwanda kujya baganiriza, abanyamakuru n'ababloggers kujya baganiriza Barafinda. RIB yavugaga ko mu byo Barafinda yavugaga nayo yabisesenguraga ikumvamo ibihura n'ibyaha. Sibyo? Ariko ko icyaje kuba, sibyo? Nyuma yo kumutumiza ku itariki 20 ntaboneke z'ukwezi kwa kabiri muri 2020, ahubwo akahita agaragara mu biganiro kuri YouTube abarinyega cyangwa se yivugira ibindi bintu, ko bahisemo kumuta muri yombi. Bamubaza bagakoresha indi bakabona ntiyaba ameze neza, bakamuha bindera ngo babikonfirime. Bakavuga ati abamuganiriza barashinyagura. None RIB ifashe uwashinyaguriwe iramufunga, tutazi nimba afunganye n'abamushinyaguriye. None se yo ubwo idukoreye iki muri aho ngaho? Mvuga ngo nyuma y'i statement yo ku rubuga rwa RIB hakenewe indi statement. RIB ikeneye kugira ibindi bintu itangaza birenze ibi, ikaba yakurikirana abamushinyaguriye se. Yego. Nubwo nge buri gihe ntabwo nshyira imbere approach yo kuvuga ngo gukurikirana mu nkiko gufunga.
ariko abo bantu niba warababwiye uti nta kuganiriza barafinda, hari ushobora kuba atarabimenye kuko muri 2020 atari umunyamakuru cyangwa atari mukuru, akaba ari kumuganiriza none nta makuru yari afite. Nubwo itegeko ari guhana waba urizi cyangwa utarizi, ariko nk'uwo muntu yakoze ikiganiro kimwe ukamuhamagara ukamuguha uti wasibye kiriya kiganiro ko bimeze gutya na gutya na gutya, ukaza akazi keza kurenza kumuta muri yombi, wenda yakongera ukamukurikirana. Abo niba yanabakurikirana, ubwo ndi kuvuga ngo yego bashobora no kuza kuba bazize ignorance gusa. Hari uwabonye, hari uwakoze icyo kiganiro umwe cyangwa babiri, ribu igaterera agati mu ryinyo ndakavuga ati pu nise abandi ko babikora, ngewe sindi umwana nk'abandi. Reka nanjye mukoresha ibiganiro kuko aracuruza, ntabwo ahenze mu kumwaka ikiganiro kimwe n'abandi. Icya kabiri, afite umwihariko, ibintu yiva bari buvuge uba wabibona abandi banyamakuru 5 cyangwa 10, ariko byo barafinda aza kuvuga arenda bishobora kuba bihura n'izo anomali yifitiye, ntabwo bihuye n'iby'abandi, akaba aracuruje. Aho rero na stikingaga mvuga ngo harimo uburangare. Yego, ribu yari ikwiriye kubireba niba barafinda yavuga iti oya bikwiye barafinda, turebe niba kirwaye tumuribere. None ahubwo abari kumwe nawe cyangwa se abamukoresheje abari bo dusigarana rwose ku gice kinini. Nge ndumva ntasobanukiwe unless igihe ribu yaba yabikoze kugira ngo itange message no kubasigaye, reka tubigire gutya ni message, very soon turaza kumurekura. Bitabaye ibyo itabwa muri yombi ryaba barafinda n'iryo kwibazwaho. Yego. Yego, Yves nyemerera ngushimire, dusoreza aha tuze guhura mu yandi makuru n'ubundi n'ibiganiro. Murakoze cyane.